Minista wa michezo thirikari-ini ya kaunti ya Meru Elias Murega ni ainyirite wega bwa kwigika michezo muno football kirindu kimbithi. Murega ugite kuonokia mugongo jwa ruju jwa Meru kugombika kethira michezo ikagwatwa mbaru na kiuga kinya cukuru cia gukuria biewa igatethia bunene. Ori unorite abunge gutenga gicunji kia ijiri kuma kirigana kiri kigina kia NG-CDF chiete kirirutirwa michezo kenda kumiukiria. Muthuri Murioki na nikenda gutigira mubira jwa makuru tukutha wikura ndene Meru na thikiroto kia minista wa michezo no Elias Murega nikutha kuna timu cia banini kuma miaka 7 9 11 13 na 17 kiwo ndibo na ndibo gatethire muno mubira jwa makuru tukutha wikura aja ndene kaunti ya Meru na onde waziri wa county ile tongeretwe governor Isaac Mutuma twina a lot of investment kire young people na ikiombezete to support them with balls na any other iratomba kuona tugwigeka kukuria vipawa from the grassroots level na mono kire programs ciegie ana tukendelea kuba engage kenda tuona inyabo itukorani program across the county ira ciegie specific all these ages nontumubira wakinyithia by 15 16 obateri kwethira professional or turn professional kwa lazima tutegere from 7 years 6 years to 30 mwanka 13 at least obatetheria kunacha talent area na ikionde yaza ntukia narua ikienda tomba gutethaniria nabo tona maybe in the future ora tomba bachwira equipment ya cones markers na tomba ku involve at least train coaches baraba komba kubatetheria ku grow their talent tuga ntukune e-sport itumete antu aria gucetha kenda tuma nturene tutiga kunywa ndawa tutiga kuthia manto yange ja mai but we are taking it seriously as an investment iketumi to appreciate the office through mheshimiwa na eja vice chairman of FKF. They are trying to mobilize the Meru County mubira jo thithirwe monetization kana jwekirwa vari mbesha mwana acetha mubira kana mtu acetha mubira no ntwena talent aketha akimenyaga talent no imutethie no ani through that talent na no ne mbesha te amona tukithoma na tukithia manzo yange jonde watweka talent we are taking it seriously jonto yomba ku ani mtu a living na ikieto mito riaja nyantu kwena arua kenda to baritana kuma bare ana ba nini bamenye nyaba ekura they can take sport seriously ne kabatethia as the crew itoko kenera muno utethio bou batuta Santarambia na nyito kumwira itana ukongine na nkoro gutethania bena munene we bena munene we Isaac Mutuma ntoithinkia ibendera gwike Meru mbere na gukoria gipawa keke mubira ntubure nandi ethwa kirotere nyambunge nene gutigira ati ni gucokia mbejire chere cha michezo nikenda kuona michezo kwithwa gikura bwega na from there non to challenge ni mbize kire transport tomba kuria inyawa abunge na tongeria bangi both the county na national government na hii time toria bunge bete back to assembly but champion the 2% raise na wakire national NG-CDF ikenda tomba kuthira twina component ya gukuria ya wabibi through program because ekethira gutina budget na finances nyingi geta kire program ya gukuria bipawa bya twana thaizi twina curriculum ya CBC na nego encourage mono mantu zegie talent development akiwa thirikari ya county au betete nandi bakethenya bakireta kikombe kia gavana kia gucindana ni ana banini na gitumi giki nandi akore team cionthe ira ciocetha ndene county ya Meru batigire bena team cia ana banini bara bakutha bagicetha. In fact, ozora tura mubira za women kia Meru County tuzoena challenge lakini dai toche the season 2 women football ya Meru County kwamberia county league. The same way to Korea all our teams especially the choche the county na nya sub county to ko encourage chedro chena team chianda maybe 13 under 16 na ikienda tomba gutetheria na FKF tomba kwithira twina league chiao onikero kona kibira iko ebeberia mucheji yetagwa ya mal aina miaka 17 unde na menye kaende na miaka 15 ataura ya mal ugete agaita Ronaldo getene ona nande nko mwira na wari na menye baba ingi bamutegete kumiteita getene kemu Muthuri Murioki Weru Weekend mutiro kangangi.